Sir, nung tini je Facebook post khaimani Hmm. kaisa nung khoroksa titi edition elected edition mongo je post khaimani al jaga negligence khaijaga ham hairi se khaimani odisha tamni bagai nung o post khaina langa sir. Kulumkar উদ্দেশ্য যে আংসিমানি বনো টিটি এডিসিনি ইলেক্টেড এমডিসি হनै সামানিয়া ফিয়াবা সারা হায়ুং গদালैनो সাইমানো তিনি সারা হায়ুংনি যে ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস পিপলস ডে ni celebration in order to honor the midwives তার মানে ও যে পারাও আগে বই serai banani somoyo je asubana yogno amno no midwives ga amni cruises ka hankai je health workers ro tabu nurse panungka jes panungka women representation is very important hanga tabu jeng indigenous day hanga hankai bomno indigenous hunjak culture bai je krungjak firstly environment bai je tongnai rokno tai sini culture dressed by sini household items material culture sini folklore folk tales sini kok samani seinai kereng mosanai kereng folk dancers folk singers all this comprises of indigenous lifestyle and nature fiaba dini ang nungmani ngaka om haisi o jagao je Rajeshwar Debroma ni je convener shibo am haikai honor khaijamaro bunuglia fiaba omo kaisa TTADC by sponsor khaijak program nei angkhnao hanka omo to byaktigoto ni whimsical idea by khaingya indigenous community saboba tini o jaga sengtam nukha only elected representative rogno boro bisilba ajaga importance ri tangi thango phiaba society consists of writers journalists filmmakers indigenous singer indigenous dancer wa kereng sei kereng ritaknai kereng e am herongno bu honor nani tongmani nukha kisa masa root show je jasu independence dewo staging the independence duinai kaisa koisu dance khaima bai okha sung om high lifestyle no jodi follow khai nga kai the real celebration of indigenous day omo meaningless ngai thang om hai salo sung bai ka khailai ka chaimang khamo ani wana mani gang ka om hai se nini age जों TSF खाइपुरो ओंथों बा जेकुनु मुभमेन्ट खाइमन ओंथों जों अनेक बर' रक जों गदालजा फियाबा दिस टाइम ओ जागावो बाहायगा खाइका इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आमो हॉटस्पॉट्स का खाइजागिनाय आमो नै थांका फियाबा ओ जागावो नुगिया जे खरकसा सैक्रं खरकसा रसामनाय kreng बा खरकसा स्कॉलर राइटर आम हाइरगनो जे ऑनर इमानि बु नुगजागिया parani tu buinai je kaise musician ba je musical instrument of practice khai tongnai am herono bu honor imani nukjagia tai o jagao je midwives ni je khaimani a concept amro no bu debate khaya lama himlai hai masalai nai sorkani rang lakh spend khaima bai tongya ko om herono no public tai younger generation boys riwiti sanana nai je kuno society যদি সে academicians তাই artists তাই filmmakers তাই handicraft experts তাই omhairno singri hangkai the whole concept of indigenous community no nung celebrate khaimani ta meaning khaba amni saibu tongo je traditional healer ro osai khai tongnai ro motai khainai kreng ro omhairo ke salainai chungba chungsasa khainai asuk lakh rang taka khorcha khaimani baiba kaisa publication kaisa production amhairo khaimano फियाबा तिनी आमनि बिसिङो बुतङो जे ताबुक तो सोसाइटी चेंज नि थांका सोशल मीडिया नि जुग ओ जागावो कक बरक ताइ वर्नाकुलर लैंग्वेज ताइ इंडिजिनस लैंग्वेज न तयै मीडिया तै एक्टिविज्म खाइ तंगाइ तं इंक्लूडिंग नरो हाइ मीडिया रनबो तिनी खरकसा मीडिया जे जाति न तयै इंडिजिनस इश्यूज न तै नाय मीडिया एक्टिविस्ट रगनो खरकसा न फन 5 टाकानि कलम दरे जाखा रेजागिया Nggak sabni bagi tini o program kaya, sabno bakak ya bu amtu ingka. Azaga wo ang sunil koloy, azaga manjana ni amani kogya. Sung we are indigenous activists. Nogo tongi bu sung every day sung we are involved with the environment, indigenous activism,
documentation, writing by chang among itong. Piaba, as a symbolic representation, nang job je zaga nang, mana government fund by bu nang politicians rong nang honor khaika, ba nang politicians rong no azaga rihin ka, nang society ba sudu one pillar of democracy by niabla. Society wo democracy wo tongo 4 to 5 pillars of democracy. And fifth pillar of democracy ngaka people's ni voice ni je movement. Omro buchi ni rights tong. Ngaka o jaga wo na ang sanamu su tabo je organize khainai. Jahotu honorable MDC Rajesh o jaga wo na ang sanamu su tabo je organize khainai. Jahotu honorable MDC Rajeshwar bo o jaga khaika ba a jaga wo bono ang masaka haise. Ngaka omo boje khaimane omo je jotunu include khaya barin khaya amo jodi mistake ka next time correct ma khainai but om haika just defensive ha jotunu call khaika aku kha defensive mechanism by ingya serai joto lukurok nogoi tongo cherai khnai rok nogoi tongo o jagao tini o jagao bom hai bororok participate khai tai bom hai bororok exclude ngi tong khoroksa other than politicians nor a jaga dai sutru nukha doctor phan ngi mang khamo engineer phan ngi mang khamo kaisa film director tab sorori ang songai phan ngi mang khamo media professional jok mang khamo chini bisingo si tongo social activists internationally renowned dara Anthony songhai ro borno phan sung nugi mang khamo phiawan nugia just because you are elected does not mean that you become the whole custodians of the indigenous community. Ko om hairong sung voice might clay lainai in the days to come sung ama salainai organizing committee busuk TTRC ni fan naka sung amrung no busung jasai khai mana lainai angka ke jodi si omo TTRC ni program kai omo to officer rok se committee khai nai borok invite khai nangmani ingkamo phiabo o jagao elected members rok se borok committee khai tongkha angka norok civil society sin through to ri mang khamo cultural activists rong no encourage khai mang khamo but bipag jagao na politicians elected member rong khai ngangkai what is the meaning of the state missionaries alka je exist khaimane amno kuno meaning kare society cannot be governed only with one section of people o jagao joto section ni population ni contribution by se society ran nai ke je society nini intellectual rokno borom ria nini sikrung rokno borom ria nini resapnai kereng rokno borom ria nini journalist rokno borom ria nini kucu rengsireng nogo prengnai rokno nang borom ria tai nini ajagao para tonginai je wanai kereng nok tangnai kereng borno sinung borom ria hangkai nang ajagao indigenous community ni je World Indigenous Peoples Day celebrate khainai amoni ortho tamungkha mo o jagao haini elected members ro wari khailai nai mang borong mang aprani borong no glorify khaina bagi to World Indigenous India World Indigenous Day speaks to our culture folklores folk tales chini is a traditional medicine healing dai chini chamung nung bai gadalja amai khaimang kang kasi seung ngai plus grassroots participation dangnai or to grassroots participation dungya neng om hairo ko sabuba yes borok society ni chiefs dong no call khaika well and good but along with that neng real issues no ber khaina ba kaisa songgothon kotorma tongi tong o jagao tripura ki civil society komung kha social media o horsa na horo saka hankana 100 200 300 borok je different unique change maker society ni je indigenous activist borno to sung tubi mano romors namnai kereng ritak nai kereng kisib wanai kereng dula wanai kereng tai tamo nengu cokam wanai kereng tupi wanai kereng wani am hairon musung tubi mamle because that is what is indigenous knowledge guiding tangnai kereng om hairong no tini om hairogo salai kang kasi new education policy was even academic syllabus je chini tangmung chini chamung chini songmung chini recapmung omaga khaikang kasi flourish nai but ajaga nang sai ka politician mane joto MDCs EM MLS invited all are invited amhai bayable karon
nung kaisa responsibility convener manjak nini responsibility cost khainai joto section ni society no the best of the best no tuinai srungnani si o knowledge gap ni no gap nuginai ang nijik masai ka omo je sabno bo nung exclude khlai sabno bo nung include khlai okay tabuk to ojo media journalist rogno azak saya nungya khainai rang maya khainai sorkani beton bumaya mas pension bumaya tubu phanasi blogs run khayo YouTube page run khainai jatini mane indigenous lifestyle tai culture no promote khai tong ga odino chung asrai rong no kisapon chung khai meya tai what is the level of school level ni students tai gen zero ni participation tini nukha I don't know it's quite doubtful ga o jaga wo haina kaisa section of the bini generation ni borok bai a circle ni tonglai pereng mabai to amo nani kogya Piaba ang je ang wansong mani je ang simani je pori mani simani no tui nai siring tongi malia. Tamani himalan situtui nuktutui siring tongkang hangkai omo bukai sapa. Naka ang je ok kubui kok samani no je sa jagi ang nai pan tong hangkai amone bui kai omo bukai sapa. Naka ang je ok kubui kok samani no je sa jagi ang nai pan tong hangkai amone bui ni beparangka. Piaba sing sini culture no sini community no di sana nih enggak gelap kaisa no kagui kaisa na akui omok tu ingka neng Anthony Debor mahai borok as internationally tu tong hangkai bono kaisa kok sana nih just bo elected member singya neng bono hangkai neng ringan ni muito krika do so to belai junia belai tola ni borok jeng academician panangka just panangka piaba NIT phrungnai Devdulal Tripura song hai tongo Professor Devdulal culture no tui nei bo belai active university was tong Professor Mohan Chong hairo tai senior tong borok hairo no pon nor ringi mang khango but did they call totally cut off but younger generation tamanai they want to link with the intellectual and the students because youth money to students na kanang o jaga wo politicians rong ni makang simi naina ni bagai indigenous community palai kan kai that is a complete failure and we need to change this mindset of je politically centric je program khaimani rok no TTAD sing thung state government thung amno belai chung encourage khaikan kan jaya because public fund public ni aro soginang thung public program public organize khainani thung Bibak jaga no politicians hat tari theng haise hayang kangkai baskang ni salo belai author movement ngai omo kuno khoroksa ব্যক্তি ni bagi samani ya the whole system of tabani erani or message everywhere hayang kangkai will be going to the dark we need to transform our mind we need to work for development and we need inclusive society a nation grows when every knowledge keeper mane na MA pass BA pass mi knowledge keeper ya intellectual mane na BA pass MA pass PhD khaisak mane knowledge keeper ya knowledge keeper angka je parao osai khainai je kisi wai tongnai je dol wai tongnai yangkhong wai tongnai violent wai tongnai oma hai rong ni din se tini elected representative rong ni din ya angomo tau sanai ulobu sanai same face everywhere amu saya semano je khaimani a borong stage asokja taklai bo amu asokja amu bu saya ketal faces various themes knowledge amu je documentation ro khainani indigenous knowledge to spread khainani haike je jeng sara wal jini knowledge jeng soginani pheba jeng gangkai sapresi khailayo am haikele India Society is not governed only by politics. Society is also governed by other things. So, public no ang omno sanamu suwo kubui kok sanani takiri di come up and speak for the truth. Karon sing kubui kok sawinai sing regret nani kogya. Piaba society no si sing contribute kainani nanai. Buyam siapa nang kena hotabo bofana saja yang imana ba bini koizana saputra pan saja yang imana tamu okosaka Sajak mani sajak yani amke emotional ni bepa. But je dud no dud ma hanai
जे हांगारनो हांगार मा होनाय कपराबनो कपराब मा होनाय कतैनो कतै मा होनाय आमो आं सामनि कारणबो शुद्ध आनी voice या I said this is the voice of millions of people joto Tripurani public no omai feeling tongkha our society is tamon borok bubagrani mungno simina na lainai bubagrani okono simina lainai bono oko khaika hai khaika tai alka kogu tongo pheba amrong no sana thanya ang but bubagra tam naiba bubagra hai leader to tong Tripura raijo ba sara bharoto je genang gerei henia bigra khangal amai henia joto level bai si tongi tong eke tini bubagra si para thanginai masaya manungya joto community be tongman gangkai nung convener maybe you are elected member nung ka busuk jrani ingkha ba je Agartala centric ni nai only certain group of people centric khainai nung sauna bari hin sauna bari nyangka omno honi mana nbo je angkhor maya ni angkhor mana nai social media nugi tong phiaba representation on the stage je nungmani a program amo taisa naithogri khlaimang khamo जों हायरनो साका खांखाय जों कन्ट्रिबिउट खायमान फियाबा नों ले तांनि बागै आमो कामनांसै यांखाबा बरनि अर्गानाइजिं कमिटिनि बिसिङनो बरनि बिसिङो ककबांलाय दङ ओंखायनो प्लिज पाब्लिक फान्ड बाय सरकारनि रां बाय अम हायखाय मिसमेनेज दाखायनि हायां खांखाय we will be bound to ask you the expenditure for pie to pie o programo busuk rang sanction sorkarni mangkha da mayaba biangni collection khaika busuk amo khorja thangka omjuk sawina ang tini jotto lukuni takuk tai bukuk rokno hambaya farei ani kok orno mothageri kha Hayung ha busarokni salo hayungni joto lukurokno hamjakma tei khuluma yafaro TTAADC ni bwkhaktei hani busarokni hukumu mukumu buni slai joda buni slai kuchuk buni slai kotor hani busarokni kanmung chumung rwchamung musamung chamung bebak belaikhe bolaijago hayungo जों TTAADC hayung ha busarokni salo diayo hani busarok teibo kuchugo kathun tei hayung gwnangui sinimung manthun